Hari mundurume wa miaka 29 wanyitwo akuite gicunje kia mwiri wa mutumia gitari na kiongo na maguru. John Kiama anyitirwo akuite mwiri uyu uria ni kuma haha Ngingo-ini nginya Njohero aikite kimondo-ini. Borithi aria mauma patrol mwena wa Kerry Towers Huruma Nairobi nio monire ari na kimondo akuite na mugongo na menda kumenya niki akuite thutha wa gutotia na kuhungwo mahuri nirio augire mwiri ucio ni wa mutumia wake kairitu ka miaka 19 Joy Frida Munani. Oho wathio gwake ciiga icio ingi cia mwiri ikorirwo rungu rwa gitanda. Ni ndeto ikiri na kieha na njira nene muno makiria kuona mundu ogwitwo mundurume uyu uragitwo John Kiama wa miaka 29 ni akorirwo akiuraga kairitu ka miaka 19 aria marakiri na ndugu ya kiwendo. Akenya mwena wa comment section makorwo magikumithia kaundu gaka na njira nene na makorwo makiugo na David Zuru akawagai after mutumia ungi kuma Kiambu kuragwo na njira ya unyamu riu ningi uyu oraga muka ngai niki kwega niko kwega riu ngai tuiguire thama na Sherry Gregory akawahaya riu uguo ni atiama ngai tuiguire tha na hana mwaura akagoi Lord have mercy tuiguire tha mwathani yani kuwa kumekuwa like kuchinja mnyama. O Sacred Heart of Jesus, help us and never forsake us. Let pray God for our country without ceasing. So sad. Na James Mwagia kwa uniatia na tigeithi uniatia na tigeithi na Chinese Jeza kwa nako na nguvu ya kusema ni mwili ya bibi yake. Oh God, marriage na mapenzi nowadays has changed to death. Why now hakuna mtu anafosiwa kupenda gile wala kuoa? It's so sad. Young soul 19 years. Oh Jesus Christ. Na jogona githejia ka where are we heading to? Na hinya wa mahoya ka wari icio yega egutigite nyumba ekwenda guthi kuria na peri karaoke ka we na beti ka wari mari tucoke twike atia riu now things are getting out of hand. Serikali saidia Jesus na Susan karaoke ka every minute every hour killings in whose hand are we safe. Na shikoka dere ka Jesus. Nowadays unamkia news na kupea chills mwili mzima. It's like we are in the last revelation days. Na Sarume Thu okai kurura ni ruwe okai karura ni ruwe na ndori ngithongo ko ngai witu angikorwo ne tukuhitiirie turekere ndaguthaitha ikukira mahali na Nyambura wa Matumbeka ikai ngoma athamire gwake agioka Kenya ikai ngoma athamire gwake agioka Kenya na Bebo ngari akawakai kurathi atia na Wamboi Kamau gaike muho wake akauga igwe ngoma na Mase Wanjiru ategwitigira akorwo akiugo alafu watu wanashinda kwa Simon Kibe wa Maninyari wakitafuta watu wao kumbe waliuawa kitambo. Na Caroline Muthoni akawoima umuthi no bad news ori nyuma page ni ya Nogari na Faith Mwangi akauga hii biashara ya parts of the body ilianzia when na Felistas Gitahi oi tusoke turore na kumwathani na Alice Githahi akauga mwathani na Grace Maina akagoi mwathani ukairiu na ndugatumane na Wajiko mwale wa Gachiri akauga ni magoma tikihi ni na nimo Njoroge akauga the wicked have nowhere to hide na Sintavia James akauga woye na Sami Bogus akauga tegwitiga God protect and guide our children. Utakuta huyo msichana honge advice juu ya love 19 years in marriage na Shikomo akauga tusoke turore na ko Jehova gaituiguire tha na Bobo Mashaka God are we heading to aki na Masimira akauga no riu no tukuhika tukigua maundu tamaya riu no tukuhika tukigua maundu tamaya na Ngesh Kamau akauga niki andu metikirire kuruta wira wa ngoma na niguo wa Ngai wi muingi mwathani tuiguire tha na Vero akauga dunia iliishi sisi tumebaki in one wanyama cause what am I reading na Lucy akauga mwathani mwega ni turore nako riu tondu gutire kwegama na Mirishi akauga now things are getting out of hand. Why people dying in the hands of the people who supposed to protect and love them is just alarming. Na Dong Alex akauga now unawa mtu ungekira bagi ugathie gute naye Mungu halali. Na Kamasa Elliot akauga ni guthama Kenya na Baina Wambui akauga ni hatari beta kukaa single na Karo Alisia
kwa mimi hukosa word sometimes. Sasa alikuwa anapeleka wapi mwili nusu, then watu hutoa wapi courage ya kukata kichwa inaanguka kama ya kuku, unguru na kunge. Sasa nimeamini nowadays unafaa kujichunga, everyone around you no matter who it is, ujui hizo her next step ama Kenya anakufikiria vipi. Na Tabitha Mihindo akawajugire niye no ogorero orahiga thoma Revelation 6:4 na Revelation 16. Father, I pray even in wrath remember mercy, O God, ni ruo musiari guthika mwana na nika moiriu kana moirore. Akauga sisi wa mama kwetu kuzuri ni wapi, na thikinywa akawaga ifafa ena mwashikirori kago na akawe hihi ni ugakuria egutwara. Na Joel Boro akawa once bishop JJ said bay price ya mundu nginya muthingu ni gwite muno riu ni atia ma gukuri kwa Mwangi wa Mohoro ni no nguhewe na gitio kinene witikire gukorwo gi-subscribe thini wa channel ino itu nigetha twaikoragwo tuikinya rimwe mbere hindi ciothe ya twaikorwo tuki-upload video to kuria mwena wa YouTube ukorwo gi-search Mwangi wa Mohoro, ukorwo gi-subscribe mwena wa TikTok Mwangi wa Mohoro, ugikorwo gi-follow o gi-comment nigetha twaikoragwo tuikinya rimwe mbere. Nyi njithagwo Mwangi wa Mohoro, twirigane.